Сақасыргер инвестицияны угарга буланныр бейсүрін дойдынан кытай болар. Оноқа айылға ресурстатынан бай экологический рас регионға үгіз салаға үк қарчы уган өлелер қасы. Онан Япония бейгі регион мұтығар болғымтатын ұрды. Бүгінерге Японияға Сақасырын федеративный сығынға онына Тассибайская министерстветі правительство бірістәтілін бастықы Солбяшта Петр Алексеев тиен өлеләтілер. Диана Фанасияны бұл Японияға бара сұрыттығы тұғыраны үтігі, кімні ағытты көрсістігі. Бұғырыға Японияға 2 коракка ғырытты бұд. Остатан тұран саппары ден коракка. Хоккайдо префектура коратыгар. Онны бұлланы кейінен бұлланы Токиоға. Токиоға бұлла Российский инвестиционный форум ден аста. Беті 2 коракка кеннерігер бәбіт презентация күрдік. Кәпсиян тәрітелер бет, проекттар бұд тұғынан кәпсияты бет. Япония тәрітелерден Футами Сейка, Амойи, онна J-Farm ден иттерителер интерестәк болдылар. Холобыра туран Амой ден территорияны бихи уже билин кәтәһе җабыт, хатыры бремяга кәләлдәре болу. Ол тимер Японияттан бихиге продукциятан тәһин терегәтләр канык территорияләр гытта үлеләргә берәмнәри. Кинер тепличный хозяйствоган терестәктәр, онны булган эти сублимационная сушка ден проектками интерес бар. Онны ол Сейка Футами табаны кытта үлеләр буланнак. Диана Фанасияны беги лабда хойда крематнавын терстиклери. Маныха таба компания продукциятын Япония компанияларын болгомтатын орду кылды. Ол тугунан терилте генеральный директоры кепсети. Кейинлер эксперимент быгытынан огуро таган фрукталары курдан өр калларга анан оңорон сагалабыттыра. Виктор Егорович билген иге отуртагыта Японияттан теннен келигит улахан кепсети оңронгут. Тоқтугунан кепсети барда онна тохуле тылык курдуй. Ойын вана сүйтбек күшкүндерге Япония бараттым. Таба компания представляет, на правительственная делегация, на которой бараттым. На инвестиционный форум таба компания тугунан доклад ахпатын. Докладым ден, но табара компания, табара продукциятын тарибака холбам баратын, Сақасырын тыгытан хозяйствотын продукциятын бартын кепсиятатын. Японlarga на тох на экологический раз продукты тугунан на лох күшкетик киселлер. Продуктлар бата контрол бата ахар. Олехин мен баланым ден туата. Ол хакайрын продукциятын представляет манна хакайрыгар раз продукцияны оңорон баран Япония потребительлерге терегдер курдук. Оно Футами Сейкаден терилтени кытары көчөспүппүт. Ол как раз кинер тугунан жарыктаналар. Сублимацияны жарыктаналар. Сублимацияден эти продуктыны курдагын ден. Оно как раз олдонор көчөндөр на интерьерге биттере. Манна тон предварительно капситивитнен кинер манна хакайдыгар сублимационный цех тутуктарын багырдылар. Манна ол продуктыны курдан бараммыт Япония атылыктак. Ол продукцият кайдах туганылдар болары, онтан тух качестволар. Онтан сублимационный сушкаден үчүгейден тогон агыз бирген питательный веществолары калар. Например, эти кондеры курдаган температурный высокотемпературный курдаган биянче бирген уже хитер питательный туга свойства-то. Олеген бу сублимационный сушкаден вакуум она тымны алгандан үддәпетне кураган ден. Олонна тогон агыз бирген питательный вещество калар. Виктор Егорович беги итилер тохырда кадәр мактнабыт, өлә терстидер.